prvi smo pokušali znači, imati papire i sve legalno i onda su nam jako pomogli upravo za veterinarstvo kaj se tiče toga i u Velikoj Gorici, veterinarska stanica Velika Gorica nam je dosta pomogla. Znači bili su skroz mali kad smo ih dovezli iz Mađarske, bili su male bebe, nisu zahtjevni, znači moraju svoju prehranu imati, znači nekakve uvjete svoje koje moraju, znači moraju imati ogradu 2 metra, je poželjno imati, čak i duplu ogradu u slučaju ne daj Bože da nešto se sruši, preskočili ili nešto da ne bi pobjegli dalje. Misle da je to krumpir, sad ja ću to kupiti i staviti doma u nekakvu malu ograđeno i mi smo riješili smo svoje životne probleme. Mislim da mora imati malo veći prostor za trčanje. Oni su ovako ko nas, kod dinosaurusi krenuli i mi smo si još mislili kao uzeli smo ih 10. Kaj to nama uopće treba. Neki su više ovako, pet frenuli, dok neki imaju neki svoj film. Nandu i oni se ne daju maziti, oni samo žicaju hranu. Smo ih preselili na ovu lokaciju, mislim da će se Rafalea bojati i aviona, ali ne, oni gledaju. Mislim da znaju sve letove u koje vrijeme dolaze. Mi obično imamo jednom godišnje ili 2-3 puta, se zavisi o vremenu, znamo napraviti dane otvorenih vrata, pa ljudi mogu doći iz Mlake, iz Gorice i znači nekakvi naši kupci koji i prijatelji dođu kod nas pa mogu tu provesti par sati sa životinjama. Bilo je dosta ljudi koji su prolazili po cesti i onda kao imate nojeve, kao možemo doći vidjeti, tako. Da, mužjaci obično naprave gnijezdo, oni privuku ženku, svaki ima svoju ženku, žive u paru i oni sjede na jajima, znači skroz može čak do 58 dana sjediti na jajima i mužjak ne mora jesti ni piti to cijelo vrijeme. Nanduji, oni žive jedan mužjak i više ženke, znači oni nisu u paru. Imamo domaće jaja na kućnom pragu, nemamo neke velike količine, neke malo piceke, patke, guske, pure, znači meso od njih i jaja, 120 koka ima sad trenutno i onda smo još odlučili se za emu, za jedne najveće ptice u ovom dijelu.